It washes me whiter than the snow, and the snow. My Jesus, God's precious sacrifice. Everybody sing, it's your blood, it's your blood that cleanses me. It's your blood that gives me life. It's your blood that took my place in redeeming sacrifice. It washes me whiter than the snow, and the snow. My Jesus, God precious sacrifice. Sing it again. It's your blood, Lord. It's your blood that cleanses me. Hallelujah. It's your blood that gives me life. It's your blood that took my place in redeeming sacrifice. It washes me whiter than the snow, and the snow. My Jesus, glory, God's precious sacrifice. Sing it again. It's your blood. It's your blood that cleanses me. Yes, Lord. It's your blood that gives me life. It's your blood that took my place in redeeming sacrifice. It washes me whiter than the snow, and the snow. My Jesus, hallelujah, God's precious sacrifice. Mic test. Hallelujah. Senta bina mandalaya ni bina rabi. Amen. Kami nak ada saharu tidak guna pakai tiap turan, tempel turan buat baru tak bikin turan. Kami tahu bahwa kalau tidak mana beri pulau bo, bahwa pulau sita. Bobotin ngone bina ka bikenda menda paina tarakina na tempel turanga pala te koto kina no no mi wako kotaki koto kina no no mi bana du bikenda koto talanga kina no no bosa kamu sinchimbo tempel ni turanga kabe kenda ne mutamu menda ikenda ko bina sa yo bere ni baitani ena tempel ni turanga. Vira mai cornida, so vira e tau vira na do rubini klo.
ara mati dole. Sobira era tu mati. Bela ni ramon era mai tak kira na tempel ni tura, tamata pa bauta, tamata kara ni club mo Jisu. Ya do be na be ni club blata. Era ba toro tu ni sera ni no. Kara sera ni dike mi ramai. Ingau ni ramai. Wa ta ba ta kin. Tempel go ke ba na sini toro ba na ka toro ba ndolo. En sini ada kina bi guna bi ba ko taki. Ni ada tan kina bi guna bi tu. Ni club. Belum apa sih ni tokat, beda tu na, ni orang kata. Sabi mikir kita mana mikir kita kata bahawa tu saya kata, kiwa nak keluar, me soti kata nak keluar tu ibu soti. Mereka ni benda lain orang tak mikirna, me ada kena mikir kita nama lebih baik lebih taki, kau kotor ena nona kepeli na tuna. Ini nusa nak kiri kita benda na, waktu tu semua nak keluar, orang orang mau. Confess your sin, examine your life. Confess your sin to the Lord and ask for His forgiveness. What dia hemos pecado en todo el mundo. Mas lagi kan kalau saya kena terangkan dulu. Mas lagi bakal kita taki. Mereka diturang. Kalau kita tidak bakal kita taki. Bagaimana kalau kami sini? Kemudian memang keluar. Kemudian memang bola. Kemudian memang sorba kami boleh diimam. Kemudian memang tak memang boleh diimam. Kami turut boy sokolo tu. Ini awak kaya imami. Sara kalau tu imam ini sini dentai. Kami turut nanti pilih tamu nak keluar. Wata kilo lagi na klo na bika bagur bikin. Eno muni mai baka mabuot haki. Eno muni mai baka mati na ko gila tayo may balatan na may balatan. Den dai turang lagi mo tu sabat ko iso lo tu baka matubyokan. Iki may tomatay balatan. Kimisa na do bra kaw ni boro tek ni may klo. Eno muni boso ni tu na klo bikin dikke bikin mamanda. Bikin ka ko ni turo baka mamanda. Sangat ramai tamu orang keluar. Kim sabatu saya kim mikir muli. Dengan memi bosan, memi rai, memi baron, memi kasam ni alo kim. Bika kim tak kabat turang saya bakal mumni kim sakrian muli biusul. Ibu kasam sabatu kim memi nununira. Merau kim sabatu alo kim mami. Merau kim turun dondo ini sini dah. Bagi bagat bina keluar. Nanti pilih tamu baru numikin yang mumni ando berak kim boleh kim mami. Bagi numunin na libera kami boleh tinggi mana, yang nasi ni dah. Turang kami satu borat tepel tambomo. Bila boleh beli na lumbuta, beli na sumbut na numuni biba kalungat lagi na numuni koko na kalu. Biko itu bimate na bawang mulai, biko yang mana boleh kami kimri, biko sangat iklay kimri, mana kilay kimri. Bila boleh kami sahabat usaha numunin ras, berapa tahun ni bolu benda tu nuna. Ini bawa itu orang turang, kau ni biar bawa itu orang singa dah bila beli. Niratangi mai, nirangan revi kimri. Ena singa denda. Na wala na kau ni na wazor na wo da Kongo. Belangiti me boso na kata kina na buli. Jisu na me mitura na ka. Me mambulat din ang toto. Me no ilo weekend na kina me ni bulatam. Waro binang mai ke kau bia reida na kina bulatam mongo. Ai ser ke no wasa dim sebul katolu. Ena tikina eva kena tikina lima. Ai ser Limsa bulu kapa, limsa botol, tiga naik tiga naik lima. Ili kami kena bukan tiongkok, bos pertanian. And I been surely He took up our pain and bore our suffering. Yet we considered Him punished by God, stricken by Him and afflicted. Wanaka sa prophecy takatumay ko ay siya, may baleta na mati. Erang kay na numang kina na tamata na mati ni turang Jisu e baleta na nanay walwala e baleta ni seni garabo bina na klu tumo but we consider him punished by God, stricken by Him, afflicted. Sagay tingin na bigyan na tingin lima but amen hallelujah but erang kina bimbasa ni kaya na numi kago ay na turang Jisu. He was pierced
for our transgression. Okoya ea low foka. Hallelujah. Membaleta na nonda zagavala kevena. Transgression. He was crushed for our iniquities. Nonda wala nonda bulan bruka. Amen. Okoya baka mabote kina gangi kina. Kasi nindolo me ba thoribua. But he was pierced for our transgression. Yanantina kamati kina turang chisu. He was crushed for our iniquities. Yes. The punishment that brought us peace was on him. Na totomi tau voko membaleta na nonda viva kani patakeda klo our peace. Wasabu no utimika ni matin turi klo na yang nundon. Peace with this peace with God and peace of God. The punishment that brought us peace was on him. By his wounds we are healed. Okateleke kemuni na biokani na tomi mate kenya na itu kada tomi kenya tamata sama idolata ochi na turang chisu na hauki na tabaka bulai ene kami sinina au sabi na ruta na kemuni kena ala lo katumo embeleta na nonda ibalwala embeleta na nonda bulan bruka embeleta na kenya to tomi todoma sama tau wa na kwasa ni mate kwaya embeleta na nonda ibalwala. He did not deserve it, but he did it because of you, because of humankind. That's why he paid the price. And he did it willingly out of his love for mankind. Amen? This symbolizes his body. Amen. Kasoli warlaki mawin kera kita sa kini kena bulan. Kalau kena nawai, tu sih kena nama. Dan bela kita apa tu be? Kalau kini kena bulan, wisu lega indo tu kena tal seri. Pasal apa cuma mati ni keluar dari kami sini dah. And I'm so
sini dai sabakata lenga kina mbilo. Amen. Hallelujah. Amen. Vela le tibone nongra. Ena nona kedrando sabu nuwa kina. Do kitango. Do bana no miau kina. Amen. Hallelujah. Bone mo musang do ben bukumdo. Kitango. Do bana no miau kina. Amen. Nengo kanto ben bukunda. Kanto bana do mo ben bana no kina natura. Lakina nambilo. Usiana nona rani belela. Na no mo ndaka sartuo. Na mateni ka yala taki en rani belela. Na ba ko ni no be barba. Ke tu ne barba. Tu ngana lenga ki wana tamata. Ini ba tabe ndra. Kato iko ni ndaya politiko. Wasam sabataka na no mula. Ya ko wasam saba en mateni klo en karni sine. O kre ni ber no ko itabi. Tamu tamu na ando no posi ni ba tu se ni ba ba to iko. Viso ba ki mai kalba. Dia ba ba to iko na ba tabe ni ndra. Dia ba verna tura ando sistem tekiko. En no na mata. I want you to speak a word of confession about Calvary and what happened at Calvary. It was for your sake. It was for your salvation. Just speak a word of confession. Amen. Tell Jesus that you believe the sacrifice that was done at Calvary. Amen. You know something about it? Hallelujah. What's about the two say? Amen. They can in the day. They move to Telangan. Bill the Calvary sin the day. And then they will be in the rock. Hallelujah. And they can see the day. Amen. You can't do the way Sarah. Can you remember? No Telangan below. The Father will talk in the Torah. Sampai pakai durian dari tadi. Kimami pakai bina bina, bina pakai demo kali badi, bina pakai
Mami
Seni dolan nomni tega tega buat saya tega dolan nomni tega. Nasar boleh berturang nomni sokolo kami nanti. Kami bakilan nomni kau kena nomni serau kalo. Kena boleh nomni tinyar kena nomni kubur ni kami kalo. Kami besar bapa pribadi nak boleh kami. Orang nomni tamat turang orang nomni dua ni tamat bersor. Kalau kau tu mana nomni solika turang apa kami? Bermain bersor apa kami turang? Siapa nak berkata bermain nomni turang? Memang bangsa kini boleh nomni tak bangsa ni bangsa betul tinggi orang kau. Nasar boleh turang nak kami nanti di bawah kalau ngat kesaran nomor bulan ni memang kalo. Kalau nak lingan itu satu orang yang betul lingan nak kami nanti semua. Usah mesti nak turang nomor bulan turang nak kemana? Orang ni lewat di sekolah turang kerang. Orang tu main mana biasa belum bertahu tahu. Macam mana mai biti, mai Ngilandi, mai Australia, mai turang. Usah mesti nak turang nomor bulan tahu. Ini orang cuma ada nak kalau kuah. Orang cuma turang ina. Ini memang sekolah turang. Usah kena tahu di bawah kalau mata nomor bulan turang. Ini kami nak sini kuah. Mereka kilang kau kuah. Okai tu bang turang mana bulan. Turang ada memang Bagaimana di turang? Bagaimana kami? Kami turang. Kami ni turang kena merap di barang ramai mana biasa berdoa. Kalau tu berlaku, turang kalau bulan kalau sini sekarang. Mata barang buat, mana ni buat? Saya kali turang. Sebenarnya pertama dalam ni lama tu kanda. Sebenarnya pertama dalam ni awak. Kisah saya kalau mau buat pula. Turang masa boleh turang nak kami nak cerita. Sampai sekarang turang boleh sebelum. Kebar turang sangat cuma dengan pulau turang. Usah masuk dalam itu lap dekat tumba. Usah pakai dekat turang mata turang pula. Usah masuk turang itu lap dekat tumba dengan turang. Itu song turang. Usah masuk turang dalam itu lima kalau turang turang. Mereka khusus sama turang. Mereka masuk kalau mereka ni. Turang itu dan dua kali turang sini pun turang. Namun ini masa kita talanya dengan pulau turang. Kita bisa pakai turang namun di kau. Sama kita turang namun serau. Siapa masuk ke dalam tubuh kita ni? Orang tu dapat ser. Ada mori bekem ni. Untuk bekau turang besar. Oh turang. Satu kata lain kita turang nak boleh dikarat. Sangat lagi kita tahu sebentar turang. Pulau kau turang. Nak boleh dikarat. Dia kena boleh semua sesuatu turang. Mungkin banam mata bekem ni. Membasik dengan bata. Membasik dengan bata. Tapi turang turang nak kena boleh sunnah nak berada subek ni. Kemudian turang kami kena lain lagi sesuatu turang. Sesuatu loh. Dia bukan saya. Dia bukan sial bekem ni. Turang nak sama turang nak kami nak cukup. Nak turang pun kurang sabot tu mana kerana. Kalau turang kita boleh siap bekem ni. Nanti ada orang lain boleh nak korban bukan. Itu masuk di tisu dengan orang nak. Kalau bukan kita kali.
sama dala tinga na kami binani sini dai. Haleluya kata le dire na kami binani sini kuwa na tinga na seroni kalo. Ena nona pale na kami binani kuwa. Haleluya turo mo binang mo da kita bagi kina to mana da kita bagi tinga na tamani kalo. Baka so ni kuwa na na kami binani sini dai. Da bakle kuwa ni awala tamali tinga na kada maliwa. Ena nona sogo ni na kami binani sini kuwa. Da buku ni tal kasi baka ni bertu mata bose. O kita bagi kimuni tu na lebih sokolo tu na kami binani sini kuwa ena ni wani turang o Yesu tu kita bagi tu ngol sarang mai dak mi Sebastian Paul baka ni Bill Valley baka ni Sacramento baka talaki ni kim do ngol sarang mai Baleo baka ni San Jose mai Campbell baka talaki ni Sunnyvale mai Palo Alto sa kita bagi batu tu bata San Leandro sa kita bagi tala tunga na wali kelo baka so ta na kelo na kami binani sini dai. Haleluya kali ini may sumber bata na balik klo ene kami binani sini ko be kimni talangana wake kimani kimni na ni mamito kani ni bagay na sini dai ba romati umay ene bi uli bena kami binani sini dai le ko ni talanga stal talino kan boleh no watu uti ene le so lo ene ma kamni ene New Hope Worldwide Assembly so ko ni Newark California ngusui ki mamiti ko me kita ba kimni ene wale ni klo ni sini dai. Haleluya bangsa so ki ira dengan kanda ene nota wale sara tu me sini kuwa kita ba kim do baro sara tu me chamani. Haleluya kim sara mo tu na kasa ba do tu na klo ni me mas ko na vitale biti ko na klo kim sama sule kim ni tu ga ni kim ni ta ti ko na ngona na me subi sotani era matana butu sa kita ba tal tu ngabe kim ni me Englandi baka kita me Australia me New Zealand ni kita ba kita tu na sini dai era baka tala kita me kim ni me matu wale ni baro tu mo biti ena sini ko ne me master tu ngabe na vitale tu na klo be kim ni ne ba ki mama ni tu ko bali tu na no Amerika ni baro tal tu na kita ba kim ni tu na ena no ni tu na mo Yesu ena sini ko ne me masu ina vitale bina klo na biso ta bina klo ena tu atar me bina biso ko ni kenga ida mo so ko ni na batu sa isa bisi ko be kendo chobo ni lemunga ena ka bi bina ni sini da haleluya ba so ta na klo ni sini dai haleluya bina kana ka be kedi mo ke be kendo sini ni lemunga ka be kedi baki ba ni bina ta itu kan ni do yalo dina tu ko kena karam ni ke daga ni klo ena to bolu tu ko ni wa no ni ngono no ni tale tu baki na no ni sulia no ni yao membela tara kena to soiti ngana daga ni klo enda tigo kina ni singa dentai watara kina na mos na singa bolo buka to stinga na mos de kimni na ngol mai be kimni na to mas ko mi bale haleluya se bono ni daga wala na lumital tu weekend singa bolo buka daga tala mos mai na walu kina tir karua ye oti asa na tir mo na chen pre mo na tir karua da na matag lai e baka wala ngole mai praise the Lord ka ko tali bo le chmoy bal ko ngala chiko ka pu di bo so stagi praise the Lord e ka di bi chiko na klo mo mai mas praise the Lord le to ko sara na ba to bli di ke na mas praise the Lord ngan re bona so lo to meta mai mas ba ta boy so ko prayer praise the Lord o sule di ko na sini ko ke mai do mata na ua se mai do mata na no mo mata mo ke sa ko sa tunga praise the Lord o ka o sule di kanda boy so lo tu ena sini na ko bi kim ni tanga na bar ro mai ena wala kalau kena time Amerika na Pacific Standard Time kemto mos tu gike e baka ni ngala ni mos tu ngama ena buno tiko kina ena buno video ni tiko mai kina na sin kuwa sen wala da no da bekor na katinga le singa sabo kan ngai bitan mala tu se ruwa praise the Lord wambo chala ka tuna bulte kite praise the Lord be kimuni sarani ko muni sarani kene lavo sarani ko muni sarani mai masula ka tal mena bekor gore praise the Lord sen ndonga na program endora kami ba ka kina na ko ana biso ko ni kita bango mendora kami na kama na klo praise the Lord the sing cloud na lava tumaya na bango da ni klo ena da kami mendora ka ena katin gali musin si dio kosita no da berkot au sama no da masu ba tigo menda no mo tigo na berkot bo na katin gali musinga praise the Lord bikimni na bibu ke mai o bango da ni klo ma na biso ta tigo bikela ena sing menda ko bi kala lai na tale di no da yau no da ngona enda sulle ko da da klo na klo ma na bi ba klo ma tekin ena sing na sanga bagani tiko ba mi bila te kimni ena klo sa re di kimni sa kile kimni tu ena sing ko ko mena ka ka di baki sen mo da tino da misil sa no pro September baki na da soli le bu na bulo November praise the Lord anga na bitana ka me ka di be kenda ena ka mena sing ko so la sa tu tal tal kasi mena mo da tu mai na ka mena sing ko naka mo tomo na ngai bitanga naka do na ba bili bina kaliw
e be kero no vivo tini be kemi na WM mina de so ni lotu mo e no buguni be ba to no tai ni be ba to no tai ana no wase trabalhadores na dona Mara Saúde ana ba be na levo sala na kuma sumela so kemi na no be ba to no taki na kalo amen e sengani na kota tani na dina ni bosi ni klo that it is more blessed to give and to receive. Both are blessed. Amen. Kamu nak kantor kan may blessing dia, and blessing dia dia kete. Dondolinga merana merviva kalau merita kini. Ana itu solusi di bosi ni klo weekend. Ucapkan lalu tu okey ni tuan nonda wibu saki. Dono nonda wibu saki. Yo tina lalu tu enak kami sana. Kami kuat. Lalu sana kita masuk ni lalu tu. Obare tanga kini dona ka. Amen. And then sana ramon sana to special number. Appreciation worship we kemi na baro chuma ina kemi kuwa. Na bo na serengo ko ni botai tuwe kina. Kemi na baro we kemi do machamani. Hallelujah na serengo mo to botai tel chuma ina kina. Hallelujah serengo chuma ina bio ni live stream. Amen. Hallelujah ba kemi kemi na baro tel chuma ina merikango in a live stream. Ko sertelan mo di sa botai tuwe kina. Baro mo de na share baro mo de na share ele bete kina na klo di ba klo te kila kina mai buana klo God bless you all. Hallelujah.
Rawani one kina balilai, one dotu kina balilai. Hallelujah. Beru chukuni darong ibuna wale kami sini dai. Nunguma sumena. Kay kenda na klu. Amen. Rawani daramodal bos biklu. Kanda na bakalu ngate kina. Lona share dalang bata. Amen. Dami sultana ne kami kuwa. Wakalo matatagi kemoni bukan lewu saram nakalo. Naba lewu praise and worship. Naba lewu kemudona daugir giri. Amen. Tabi tabagai tor tiko tabagai tor chunga bukan kalo. And the orang orang na bosi di kalo na kami sini ne dai. Amen. Dan baru wilikan dalam nondele soni. Kau minta nyo kau bola tamu tiko mai. Ya, sa suami kamu ni sa senga sosi kau tu mani bola tamu Lalu nana mani talibo dengan sa ciki nana bola tamu. Nana mani iPad mereka kebawa iPad ciko. Sa ciki telana kina kebawa download tang kina. Nai bola tamu so download tang kina na games. Na dala sochi, na dala sara. Amen. Hallelujah. Ephesians chapter 1. We will commence reading from verse 5 and we will end at verse 8. Ephesians chapter 1, a continuation of our text last week. Amen. So we will continue with it this week. I hope you have remembered what was preached last week. Amen. So we will commence reading from verse 5. We will end at verse 8. And if you have your Bible with you, continue to follow through with me as I read to us our text this afternoon. He predestined us for adoption as sons through Jesus Christ, according to the purpose of His will, to the praise of His glorious grace, with which He has blessed us in the Beloved. In Him we have redemption through His blood, the forgiveness of our trespasses, according to the riches of His grace, which He lavished upon us. Amen. Amen. Which He lavished upon us in all wisdom and insight. Let's look to the Lord in prayer. Father, we want to thank You once again that we are in Your presence today. From the very beginning to the very
And right now, we declare that we are in the presence of God. We come boldly. We are there, Father God, through Jesus Christ, our Lord and our Savior, who is our great high priest who's there in heaven on our behalf. Pray for us. We thank you for your people that are tuning in today, O God. We pray, Father, for a special touch and blessing that they will receive your word today, O God, and they will be blessed through your word, Heavenly Father. Those that are listening in here in this congregation, Father, we also pray for them. We uphold their lives. I uphold their life to you, Father. I pray for a fresh anointing, fresh touch of God, that you will anoint their spiritual ears to receive your word, that your word will take root in their life, O God. Your word they will cherish as of today, O God. Your word will transform and renew their mind, O God. Your word will bless them today, O God. Help me, O God, as I preach and share your word with your people today. Holy Spirit, come and lead, come and direct, come and breathe upon me. Hallelujah. The anointing of the preaching of your word flow through today, Father God. We will not forget to give you the praise, the honor, the dominion, and the power to be yours and to be yours alone. And in Jesus' wonderful name we pray. Amen. Amen. Baru mina kena kami singin dai. Orang teman cuma weekend dan orang orang bunau. Main mata sawati, and mata sawati anda rumah cukir ne ulutana. Nabi ba kalau taki waka yalo kedena. Amen. Ya ba kalau pekina. My one kalau tamada and a bubi kanisto Jesus. Because of Jesus, we have been blessed of the Father with every spiritual blessing. Amen. And it is in heavenly places. Amen. Amen. May ba kalau matay ba kakabuti na tingin ba? Yo katikina. Kana tara jina mga saot na may hindi takin klo and a tao mundo saot. The eternity past. God chose you. Hello. He knew you. Everything about you, and He chose you. I say as of you today, you have been chosen of God. Before creation, before time began. In the beginning, God created, or Elohim created the heavens, and that's the beginning of time. But your election, it was done in eternity past, before time began. Amen. Something to leave with a close. Nakanga mo ay pagkakor siya mapagkakor na. Hello, kaya hindi taki, hindi ni kalumbo. Yan ang hindi tagaw ko na close. You also chose God. Why? Because God chose you first. Taki na may kami na mong tabo na chon. Amen. Kana ito naman chisugar ito na natin siyempre. Sabi na ka naman ito. Baka sakit na ito ito. Hindi kita natural. Ito na natural mo chisugar ito. Kaya hindi kita kimundo. Mundo lo ako kabuwa. Dong sa hindi kita kaya. Hindi kita kimundo. Mundo lo ako kabuwa. Kami tiyo talaga na buwa mundo. Amen. Na inaki ni naman hindi kita kaya darawa na masawat. Na inaki kau kachuru ka ni tolo na inaki. Kaya matay. Hindi kita kaya kumono na naklo. So that you can belong to God. Don't get me sa naklo. Emo sa seren nom. Amen. Emo sa nona naklo. Kaki ni kaya vida na tigil mo tabo. Kaki na kami Israel. No Israel. They are the people of His pasture. Amen. Which means that Yahweh, the Creator God, He is their shepherd. Amen. They are the flock under His care. Amen. Get the sibi and another woman in pie. Hallelujah. Karonira. Sabaka kinabik what together can sing tonight. I want to tell you that we are the people of His pasture. We are the flock under His care. He is our shepherd. Some community is yours. Amen. Some of us have every verse, every promise that is there in Psalm 23, because we are the people of His pasture. Kami kena limutang, kami kena selalu sumutong sa daburi kena. And berdua lang. Wait, go, roka. Hallelujah. Sari nga bangusan, roka. Oray nga bangon, roka. O mamaso ng roka. Kung mamala ka, kaya garutan ng mga. Hallelujah. Kaya ba naman mo? Parang tao ko na mula pinangakina. Your nourishment. I want to tell you, your nourishment is in the
digitai kani kina na ko. Halu me halu sama katawa tala emakana. So that we can be holy and blameless. Na holy mo na no mutawasi tani mai halu wana ko kangai mai kanona sana na ko. Be separated from God and blameless. Blameless God. It's an Old Testament word. Dimantara ko mere Israeli. Irmai wa lama shoro. Mere kutamai na sipi. Hallelujah. Sinaka. Etawangala. The turamo Jisu. Ilawa kwa keribari. He was blameless. He was without spot. Amen. Sabagaki ni baiko. And nakisera ko. So that you can become holy and blameless. No salawa. Hey man, you are blameless. Quando salawa mi bobo tu le damo mo so re mati tali tu. Ha? Pero mi bobo sa ndamo kesto to. Silvaya na notu. Che ma so per no grata. E Silvaya na notu. Mo izamo tu mamo, mo izamo de stare. Olha izamo mo so ka bele mo sa tamu diri tu mai. O vira mo so le se kerwe sa. Sa, to so mo dani male. But the children of the Torah when they go away, to be holy and to be blameless. Amen. Kada au the introduction weekend and another work. I'm about to car. No. It is a past blessing. It is a blessing in the past. Amen. Hallelujah. Karena dia ke and karuni waktu tadi bayar kau waktu kacuko the present spiritual blessing. The present spiritual blessing. Yang kasana yang itu dikembali. Amen. Kamu tahu bukila yang kami sini dai. Bila kata kalau barang apa tuyukin. Kalau dia ulu tangan kami sini dai. The present spiritual blessing. The present spiritual blessing. Ini berkaitan dengan sama. The adoption as sons. Amen. Go to the Master Soul one and two. Another man Kati Mendaluvena. Yes. Verse 5 of our text. No will you make them to the kingdom of the and they go to the Kamikana. Asale si kena or choir and another woman. Mendaluvau, Mendaluvena. What's that Mendaluvau, Mendaluvena and the Huku Ichisu. Amen. You cannot add to that. It's only Jesus. Yes. Amen. Amen. He predestined us for adoption as sons through Jesus Christ according to the purpose of His will. The most of all, He predestined. And the most of the Torah said He preordained. Sabera, post-trauma. So I want you the post-trauma disorder. Amen. Pero, bukan kita pre-destiny better. Hallelujah. Yalla waiko salewa woni tu naklo. Amen. Hallelujah. The most more predestiny. La che trovavo nella New Living Translation. O qua è quando tasara mo so predestiny. So they came out from but anyway, hallelujah. Bible predestined. God decided in advance to adopt us. Amen. God decided in advance to adopt us. Motole mo ba madar tagal bi kimni muni roni ni torana wasalkana dina torika. And a town the south. Awal mota, atau mungkin sahut tu mo, ertusa, tu makin nalle turu bakro. Enak kau bombong. Kalau teman, kalau teman, tamu sahut.
Yo sambara ni muli na English. Ano no ni tu ngai. Tu no no ba kasam. Sambara ni bulia tamam sambara ni bulia na buru kedo. Sambara ni tu. Sambara ni tu setan. Sambara. Hallelujah. Sa Haidara tu mai na klo. Non do lutu na tamaka. Amen. Sa namu ina muli na English. Sakila kwa ni na lutu setan. Sakila tu na klo. Ni na kuita kile ndio ni kutolo. Ni English mai lo malani. Mera lawa we setani. Sakila kwa ni na magaro tatu yangi. Mena lawa kilo setani ko kile mami lawa. Sambuti rotu na ina muli na na lerua. Hata mabati ke hivi. Ina muli kwa ndo wale. Sakila ratu. Sanga vile ratu pa. Dalu kulitumana. Sanga bata chukile le apostolo puro le musuo. He predestined or he preordained. Amen. No. The adoption as sons. You could take it up sons and daughters of God. God preordained. God predestined. Sunday, put them on the kilo and don't like do. Amen. Me wa dole kina anando kadu kanda menda mai rubi niklo. Involve kina na tura na otama. Involve kina na tura o Jisu na rubi niklo. Hallelujah. God had that plan in His mind. Guess what? Amen. He executed the plan. It is painful to us humanly speaking. It is painful, but God loves it all. Amen. Jesus was prepared to come to us on our behalf, to go up on the cross, to fulfill all the customers who are to the cross. When the list of Canada says in the list, when the boy has no Canada, when the movie go. At no time we will chill now. At no time. They will say the list of I was to. Shut up, she's going to be angry to my baby. My love, say my boy. I said, don't I know that's the man. Sarah, Sarah. Amen. Hello, Sakit, you will go into Mutua. Naklo, Mebaliti Kenda, and I come in the night. Amen. Amen. Like Tuba, Niklo, Mendabala Shikina. The two Niklo Mendabala Shikina. Was I told you one upon her apostle, adoptions as sons through Jesus Christ. Come on, the Tukunike, Dorke Mandewa, Kau Butotomo, Tomo. This is what he wanted to do, and it gave him great pleasure. This is what God wanted to do, and it gave him great pleasure. Okay, humanly speaking, it's going to be tough. It's going to be painful. Humanly speaking, amen. This is God wanted to do, and it gave him great pleasure. Boy, bukatu mo na top sin sango, bundo nga ni pamamadala, kabito chukopula, may balatan ng the born again. Same thing. They are synonymous terms. Boy, don't nga ni pamamadala, kaya tulo chukopula, may balatan ng chori na kinawasin tulo tini ruwa, may nakinara mo ang buto na yadana, sa sulimi na ko na kaukawa, may nahana na lumini kalaw, boy, don't nga ni kinawasin pamamadala, ni chori tolo, kaya mga sasali sulit talang tabata, and white kinautam, and a sani may naman turi kalaw. Hallelujah. Boy, na kumuta kaya, ano damay, wakando kaya naman na lumini kalaw. Okay ba? Yeah. Ikuni rin ito kaya ni nakalaw. Kaya siya na sipilo, kaya bidi dali. Ha? Kaya siya na sipilo, kaya ndarang bay siya. Ha? Mbasong bay tali siya. Wala kana sila ni karasi dolo mula. Wala kana karasi mama. Me kuaya. Iyo. Wala kana.
O sakila I kuro mina satua. O sakila sakila kuro tubu ni kuro. O sakila kuro naki ni kuro. Hello mena tau no sao. Na tau ngai me mina ka kiro tako so tiku. Me politiku. Why? Na wo me va difficulty chuki. O me va difficulty chuki. Karo na jalan dua bakata ki chutasa. Karo na jalan dua bakata ki loti. O ki loti. Karo. Amen. Musakilai ko ni tubu ni ko. Musakilai ko ni nagi dia ni ko. Musakilai ko ka na ni ko. Kana no tubu tali ko. Mai no hallelujah. Mai yamana, mai la. Mai kuila na kui. Hallelujah. Amen. Mai tu na no. Eu que não sai muito de outro. So sa do no tu ko ni ko. Ele tu telmia. Sana kita ngomong industri lah, nikelai biar. Amen. Hallelujah. Amen. Beberapa kali tu nikau. Hallelujah. Lalu apa yang kui? Amen. Okay. Taruh berkata. Kau berkata dengan saudara, what is adoption? What is adoption? Because this is preordained by God. Because this is the plan of God. Because this is the strategy of God. O will you weekend? It's in adoption. It's our adopted. C'est ça adopted dua. A son/daughter is brought into a family and is given the same right as a child who is born into that family. O will you tell me again? In adoption, a son/daughter is brought into a family and is given the same right as a child who is born into the family. Although we can, okay, let me put that aside. That is the adoption in the natural. Amen? If I adopt it, go to Bakasamu or go to Bakasama or Roma. Say the Kasana, the system, Korbo Chihuahua Opura. A chico saw a family and saw Sambana November. Say Sambana November, Tangani, Tunga Mamma, Sunday, come to tell them about Dua, Helen Tangani, they may go through Satura Persononi. Tuna of the water. You're quite a long way more. Nandona and Nonda or a Sudikia and Nonatelama. And then there was no same difference. No difference. Amen. Yan ang mundo kinangalalan mo na. Yes, na kaya mo bikenda. Nito sa amin, madrumi. Kinamang napupan eh. Okay. Ano na family na kalo? Yung sa kala na family na kalo, o chisu nga ituwa na nalala kaya na mundo ito. Only Jesus, Son of God. O chisu sila may na kolot kamo. Ini chisura. Iklangan, we gonna let die America. Iklangan, we gonna let batong America. Hallelujah. Glory. Nakamu Jisu, kaya lamu Jisu may landa kay kaya, we gonna tell now what. Glory. Hallelujah. Nakamu Jisu, every right. So look at me, I do not family in the club. It's a lot of everything. This is not to get you. Say that. Amen. And the Momu Kamikan, a Bruno can never say about. To make an hallelujah. No throne, hallelujah. You approach the throne of God with boldness and confidence. Amen. Amen. You don't have to be shy. You don't have to be fearful. Huh? Karena ini Yesus. Hallelujah. Just have to listen. It's there. Yeah? Say that one. Okay. Tapi kan, itu lebih tadi. Roci benar. Mama tahu tadi orang tu orang Yesus. Usah offline mengenai mama. Ruang lebih tadi ni,
Kaya makatabu nito chiso na kena italo the parables. The parables. Na makatoka na the prodigal, the prodigal. So na well, it's not wrong anyway. Okay, so na the focus chunga malib with the prodigal son. We focus on the prodigal son. But that the talanoya, it's about the love of the Father. It's about the love of God. E pare teve que na Roma kito vere rambo leuniko e seno tu ni via levi kena. Yes. E sa tu to kwana no lai bota sale maro sange lau mai le mesta lusu tele masa clearo. Amen. Guess what? Basika the Father. Embrace. There was a celebration in the house. Lau mai kwana unu mutua o koi tu maneha. O koi mai wa unene with the man. O sa a kato of the cup when you commit a of the cup. You know what? My moves and the kind of pull my house. Sa Saramara! Of course, I'll do most of the there to the nice almost to the night tumba. Oh, good. Sunday long when the man Sunday tumba. Come I read them. Look at who's the Nasambo. Good why? You know when a cat. Sama na no mo kutendo na luwini me. Kung ni sarmo dito ni kuno mo. Pero man sama na ganyo ni mo kutendo na luwini me. Mumu kana. Sa kay kana ta makita. Ko din nasa. Nakamahin mo ano. Whatever is mine is yours. Nakamo simple mo. Kutali na ito na puro ka mo. Why did you do that? Whatever is mine is yours. Kaya na kaya ni mo kami kada nakalower kami sigil na. Yo sa katu ko mo luminico na kanga no no. We are not supposed to be poverty stricken. Hallelujah. We are not supposed to be begging as beggars. Amen. Know who you are. Know the plan of God. We're not coming. Why did you do that? Hallelujah. Amen. No sabbath, no man, no to the cloak. No sabbath, no in the cloak. The car ain't you. Praise the Lord. Amen. Amen. Hallelujah. This is the adoption. And the second matter of one of our clothes. Hallelujah. I will not go sabe só agora tu vai na sing dai ka kunyo tu na tandaku ni na mata mo ba na ko. Don't stay outside of the family of God. If you are outside, I'm talking to you right now. Come into the family. Amen. Come through the door. Amen. Ka kunyo mulu tu na mulu makawa. Angora na mulu misuki. Misuki tu na mulu bala. Bueno, toma mula, toma pequeña borrada, saquena no nuevo, morado by killing and robbery by, having a moment, nobody clown, and a carry singing. And if so can was a lua, and a ticket told can them sarena, and do a car to Toika, for an apostle, and a Burmakawa, to like the rest. We were by nature deserving of wrath. Acquired the two in the town Taku, having a long by the family. If you want to miss the wrath of God, come inside. The door is open for you right now. Amen. That's an invitation from God the Father. Amen. The adopted Son of God possesses all family rights, including access to the Father and sharing with Christ in the divine inheritance. Amen. Coming back as some weekend. Our second point, our second thought is of today, and the present spiritual blessing of God, amen. The privileges of being sons and daughters of God. And the kunyangan on the lesson, and the tigene vitu ke tigene walu, mone wiligeni mikanda. In Him, we have redemption through His blood. Yes. The forgiveness
masu sa lu. E sona masu. Ngewi mo tolu chunga no masu. Ni breakfast ngana mata ko no masu. Ni lunch do masu. Ni dinner do tal masu. Tolu ngana masu. You can that. Hallelujah. And then throw what I call masu. No throw what you call masu. Kau tu cukup beko. Nanti nama. Ke mana kau? Mana sih orang tu kena? Mana sih orang nak kena? Hallelujah. Apa? You are redeemed. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. That's your privilege. You are redeemed by the blood. There was no redeem of redemption. Amen. Means deliverance by payment of a price or a ransom. Means deliverance by a payment of a price. Ngone sau kanda saudi kina member letter on the Buddha. A price was paid. Amen. Amen. Naluturi tamata. Embala tano nalutu antang bodigi. Wili kade. Erlama mabiya tang bodigi. Ersa lutu tana. Kuli takani berballah. Kuli takama sud mane berballah. Kuli takani berballah kan sud tana berballah. Endo mamulu tu kene berballah. Awila tamo kabe kade dai. The ransom, hallelujah, was paid in full. Praise the Lord. Awila tamo kabe kade dai. The ransom was given in full. Amen. The blood of Jesus was shed for our redemption. Hallelujah. It is not the blood of a lamb. It is not the blood of a bull. It is not the blood of a goat. It is the precious, priceless, holy blood. That was the price. It was priceless. It was expensive, but anyway, it pleases the Father and the Son to execute our redemption. Sorry that? Rosel sa naman nga nimbaw utol na sa politiko. Matamakan ang tamatay sa ulit din na. Amen? Hallelujah. Sa ulit mo din na. Sa ulit mo din na. Sa ni sa ulanda. Amen. Sa ulit mo. Namatay ni Chisu, namatay ni Baby. Hallelujah. Amate baloloma. Amate mosi. Ya wala ka tabo ka ke mun nenai. Sani ba subukina. Natura o Chisu. Hallelujah. Amen. Okoya ba no mi ko bole. Don't say it, don't allow brother see me. Hallelujah. When he was on the cross. Amen. Lava. You are. Amen. That's why he has to finish his way to the cross. Because you were on his way. It was painful. Amen. Nalubili ka nakalo. Warren was na. Tatuwe omba. Ay lusi welo malani. Mero may coach wa. Tuno mero ni tusuka todo. Itu suka todo. Lego lang turuna. Waktu mata. Ay laulaw. Because you are on his way. Amen. Hallelujah. Isawag ko isawag lo sa launa. It was for your ransom. The price was paid in full. Hallelujah. Receive. Amen. Amen. Praise the Lord. Na yellow. Ibi ba mamuro tagi mai chipita. Kena number sirek mai. O ili sirek me kau kina kena ni bo. Ana yellow me bole kena. Amen. That's the imagery of us. Iko mata kaya uli daru sumai. Daru abo mamuro tagi tu. Daru abo sugi tu. Sani wali dona tomato makata ki koya. Me someone is sounding on about blood. You cannot break the price of your ransom. Amen. Even if you do everything, amen, it will still be short.
Lord Jesus, it has to be shared. Amen? Amen? Praise the Lord. Yana yala yala mabala dikada. Sanga yala yala na kalo. Sanga yala sireki na bay. Baka mala mala mutagi Ijipita. Sanga wala yala baka mala mala mutagi Ijipita. Eba mala mutagi Ijipita kina mala kawa. Sanga wala yala baka yala. Ito kita kau tu mako. Ma yau tu ma Ijipita. Era na ikutu mai. Ano tomata. Di sambiungu mai na bawin sinaya. Di sambuhi tu na nang ramai. Hallelujah na lami. Kama kata boy, hallelujah. Hanga yuta gira mai nakalo. Ni lawa lawa. Hallelujah. Dulu okena dulu buka manga. Era kosoba kina wasa damu damu. Hallelujah. Rakana kina na mana na lekutu. Hallelujah. Rakana kina na leni manu manu kaba kuruga. Mai loma lagi nakalo. Aseni buda na baba kina banda. Hallelujah. Era ringa na mana. Oke kata muka me ko dendai. Ya serangan kai baga dulu kena kona ko. Sale ko de kena kena mai. Sale tu tek tek. Sale bu wale bako. Sama ra loma lagi. Sama ra nakalo. Era moni awan tu. Sama mai ko sale tua. Sama kran. Sama ra loma lagi. Sama ra baga kena nakalo. Era kami sini deh. Oke kata muka me kami. Amaro tu kami nakalo. Sini amaro tu kami nakalo. Hello. Dan kali saya amaro tu kami nakalo. Nasmafu amaro tu kami nakalo. God is happy. Hallelujah. All about us. When we receive the redemption price that was paid in full by the Lord Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Okay, the kalama. Na yalo kalama. Ni tamata bombula. Hallelujah. Kaboli talitu na markete. Hallelujah. Ni bebole. Amen. Sabe lawan tura. Sabe baisang mulaka. Sabe seregi ko man mo. Sabe tura. Be free. Nalala. He paid it. Amen. Kami sinunday. You are a free man. Kami kinibultang whoever the Son sets free is free indeed. Amen. We are free. We are free in His presence. We are free by the blood. We are free to worship. We are free. We are free. Free at last. Amen. And a kadi ni Martin Luther. Hallelujah. Amen. And a kadi kala free at last. Amen. For redemption through the blood. Nandra ko ito buti juga. Ito buti serakin na sacrifice to them. Ano na? Lato na kubil tay. Ano na waro laki. Katu fogel ba durwa. Hallelujah. It's signified by the blood of the Lamb. Amen. Karwani ngalawan doon. Amen. Kaya karwani ngalawan. Kami sabi kaya karwani ngalawan. Amen. Praise the Lord. And karwani ngalawan mo. The second privilege that you have. Amen. Napakamukon eh. Ino mo man. Tingin na ibito. Ino na lesson eh. Muna uli kami kaya. Na kaya natin sarangay rap. In Him we have redemption through His blood. The forgiveness of our trespasses. Nós vamos praticar trespass para patoma. Amen. Nós somos doutor nós vamos dar tequila na vamos dar hamatia. Nós vamos falar toiko. Na target is you missing the mark. Amen. Rabaka sambatna. Na para patoma itu sina nanda. Nanda la osesi. Dua ram tu plan kena iban bala. Kami kena okey nanda satu. La osesi kami makana sipi. Na puna iko sabi ko la osesi tu kina. Better na mo trespasses. Sero na mo ubus step tangan ko na boundary. Bango sa tu bango ko tiga do chumeki. Ya do chumeki kakun ya do kya. Kan na lang ngamay dembutu sa liya. Nana buki kya uta kalau sa buwa. Wator wa lima wa chini. Sawa isa. Kana kaya ka na mo dindu. Atingan mo ba ko? Mutu sibi ada hilang. Kemisa kelan hilang ni katu bah. Kemisa sini kelan hilang. Aida, dalam nanda bala ko michi. Dauchi mo hilang.
tuna wale sanga chukuli ma sasa bagi do kala ba kalau mau sakit kada kada vai do tomata even non da nichi makawa e pa una kina menda butu sibia de la ba una kina menda ka sisi kada wata kina na kada kai tu ni chuo the forgiveness of our trespasses yang tena weekenda menda kilau kenda na ba bala au sa boma da ta bala le weekenda ele bala aronika when it was to the come see today can you imagine the act of committing sin the act of committing sin the act okay torna no na weno e tu na sto ram sami ganda la usara no sakarama do suaki chungama o sakarama kai sena na pai po sena mawai waruta la moniko dubunga ram sami o tarasa okay nada sala sene muta nada ni roda na muta the act ani bolmona okay sange chuta la kai muria no muta okay lagu ibu kiasa dia sabe inventa itu da guilt manonda bosuti ukela kena boni nonda ibonoda etiqueta net etiqueta della guilt se come non ha detto una non mi guilt amen. The act itself and the guilt that falls. Amen. The act of committing sin. Hallelujah. And another side, hallelujah. Not only the redemption through the blood, but the forgiveness of our trespasses. Amen. What can somebody forgiveness? Ephesus. APHESIS. Forgiveness. Can anybody believe it? We can't talk about outside of the community singing tonight. It means it means to send from oneself. If I'm not to send to my people, if I'm not to you, we shall forgive the unicorn. Shall love tiny vehicle, shall come tiny vehicle. Makaru Barakaba. The actor, what the can guilt to the book, what the can do to me to the book. That, sir, come down. A country go over can buy a tax. Taki tu boleh orang mengatakan demikian, ya, mentorkan na forgiveness. Lepas kan bawa yang taki, na mati sila, kena bunuh dan kena bagian mungkin, kena bawa yang taki pada orang lain. Kena kau taki. Embi ukina, wana kalau embi ukina wasa, haleluya, mengulang dawa kina nakau. Asal iklau iko, no iko, o cemesa, lagu kibiki. No tahu minister ni ramsar kan. Ha? Tu bisa kena tugas. Kena kau time. Amen. Kalau say to send away, say to be, to go away, to be, to depart. Karena kaya bagai orang mikir, nanti orang laki, kena dulu. Saya kau tadi saya. Kalau saya yang kena mula, ibu saya lah. Hallelujah. Man, no me vuelvo a dar todo más. La que no, rubi todo más. La que no, guilt todo más. Hallelujah. Que no, todo más. Vamos a acabar. Namun di rumah kita, saat tahu wanita lah. Hallelujah. La que no, todo más. Kami sini dah. Hallelujah. Saat tahu kita rumah mana. Kami sini dah. Amen.
Amen. Praise the Lord. Amen. Mokoto ba dikana to kana no mala leka sara merani kasri kemuri. Kana ni la to ni sero ko no mo. You are redeemed by the blood. Your sins are forgiven. And a day of atonement. Kami ka na day of atonement, eh? Day of atonement, bang dulu na maki. Daw na grabe nakakam na baleta. Here na sila kana no Madrid too. Amen. The day of atonement. What's ya? Kaya ko ay nero na me. Ako may kinalay mo sa scapegoat, eh? Ko ay nero na me. Nero mo yung nasa. Wala mo mga sa nga kaya kaya ka naman yung wala. Wala sa nga kaya naman mga. Wala ka, depart, send away. Ko ay nero na me. Matay na me. And musukin na itong ano, pang tabi nun na. May balata na nanunulay na mga. Sorry mga. Kaya nakabita ka po na karoon me. Amen. Sanggay kau may namaya, sanggay may tambaki, may sanggay biuto to kina non ray walwala. Matum tu isi na to na. Biuto to. Sanggay ponto bona mingo. Sanggay ponto bona mingo. Sanggay kau na mingo. Kau kaya ba? Kau ko kina wilderness. Sanggay le. Temuri na me. Me kau to non ray walwala. Me kau to ba. Kana kaya. Ano na sa? Usod na kinako mo. Dan ini kok dan bayar orang tu, ni bawa apa? Macam ni, macam itu. Masa. Orang ini kalau ni boleh dikira. Wasian ini nomor. Wasian ini. Wasian itu orang yang ngas. Kalau orang ngas nak aku, mereka tu besok mereka pakai tu ni. Mereka tu mending. Nombor ni kau mesti suka kau tu terpikat. Nombor tu sama nombor. Sa kutatan nakaka abipa pai tu mo beko ka wondu tu sa taudu tu sa kaya sa seli tu pergi dekat sini iko osa mata rama tu lama lama mani balola kini sa amen kana kaka tu te pada tu nakru ena taudu sawoji kama yeksikata wekana tura no Jesu ena kami singa tenai. Amen. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Sakautani ena kami singa tenai. Not the barbarda. Amen. Mokini ena kami singa tenai. Let me close this sermon, this short sermon today, this afternoon. Amen. Nikuwa kero yale tu. Hallelujah. Ukavi kemrimo. Yale tu na tamata niku. People are lost today. This is a very powerful statement. Just listen to it. Just ponder over it. Nikuwa people are lost today, not because of their sin, but because they did not receive Jesus, amen, as the Savior. Nakama mereka di bawah saat itu kau tahu, nakama yang lebih cukup, sini lebih bawah teman, nakakabaran tangan kau, hallelujah, through the Lord Jesus Christ, mereka. People are not lost because of their sin. People are lost in the world today because they did not receive Jesus as their Lord and their Savior, which is the answer to the sin problem. That's why people are lost. People will remain lost, not because of their sin, because they did not accept or receive the answers that was provided by God regarding their sins. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. We're going to come and sing tonight. Going to come and comfortable and we're singing your song, look in the clothes. Now, to rub the clothes in my shoe. Hallelujah. Amen. We're going to come and sing tonight. The Kirun will be back to take it by our Amen. Come out to God to the present blessing. Amen. It is the adoption into God's family as sons and daughters. It is through Christ Jesus. Amen. How can we go to the club? And Aaron the Lala can Aaron don't know. O Kilati will be no more. Hallelujah. No Satamaka back to life. Hallelujah. Amen. You have been redeemed by the blood. Amen. And your sins, trespasses, they are forgiven by God. Hallelujah. And that can we see tonight. That is
for me, the second spiritual blessing, which is the present blessing. The adoption. Hallelujah. As sons and daughters of God. Kaya kami mo kayo si Day. Di ko kami mo tulo. Nito sa mga lumin ko sa kayo bitubikin na pa. Kaya to kay the spirit of adoption. The spirit of adoption. Kung sa kayo bitubikin. Kung kayo kinimutan mo, nasa kayo chukina. Abba, Father. Why? Because we have received the spirit. It is not the spirit of fear, but it is the spirit of adoption. Wasa tu boleh curi kan? Ini selalu. Kami kita ni mutam. Ini kami di sini ni, mungkin ni kami di sini ni. Wiri kita kan, dulu ni kau. Halo, satu beri ni nada. Yang tamu ni kau. Wiri kan, dulu ni kau. Satu beri ni. Nah, orang kata mo, turun bumi ni lalu satu mata bumi. Orang kata turun bumi ni dosa. Nona, umpan. Orang kata turun bumi ni dosa. Bumi ni kau kami di sini. Kami furuk kan bumi. Isuli mana yang tamu bumi tiko. Memang ada orang betul. Kami di sini lagi. Kalau yang berkuasa salah itu malah orang Italia. Mereka cuma senang usaha mereka. Saya orang langsung cuma orang Italia. Enak kau weekend. Okay. Nama tahu betul ni kalau satu lucu kan. Nama tahu ni tu beri mungkin nama musik kau. Nama musik ni kita cakap nama musik ni kita cakap nama musik kau. Nama tahu ni tu beri mungkin nama bosan. Nama tahu ni tu beri mungkin nama masuk. Hallelujah. Nama tahu ni tu beri mungkin nama sombong di mata. Amen. Kalau mau ada tu beri cina, you want to come muka, mau di kuai, mau kelai kuai. You have that spirit with you. And you are born when you are tamang sombong tiga. Hallelujah. And the sound of the cloud, and the camera sini dah, tu bukan sebenarnya masuk, and the camera kuat. Masuk mana mana tu, orang kata masuk. Orang kata masuk. Masuk manda iko. Masuk manda. Hallelujah. Kakunyo, wireya. Masuk mana kalau, bekemi ni baru cumai. Ada biar ni macam sama ini bekanda ni bunau. Togo mau terisa bosan bekemi ni kalau. Bekemi dong baru cumai sama ni. Bosan ni kalau mau boleh bekemi dong. Kau itu bekemi dong ni kalau. Ekle bekemi dong ni kalau. Ekle sini dah. Bekemi dong sama ni kalau. Dan dong mau terkelau. Kalau mau terkelau tamu kalau. Kalau mau butuh tadi kau mana kalau. Bukan kena apa. Kalau mau mulai orang mau taki. Kita nak mulai kami di sini dah. Kita baca kami dong kalau. Tu beri kami dong. Dosa ni tu tahu dong kami di sini dah. Bagi kami kami ni baru cuma Amerika. Kalau kita tu orang tembaku. Kalau cuma tu baru kalau. Lagu mana kena kacau bah. Kena kacau mana turun Yesus. Sangat lodo, sangat tutu baru. Sangat tali ni dua nak. Kalau He is the way, He is the truth and the life. He is the door. He is the bread of life. Jesus is our Savior. Jesus is our Lord. You can be saved right now in Jesus' mighty name. Kemarin saat ini, haleluya. Oh, kita kita, mau dikau Yesus. Tuhan orang masih baru tu semua dikau. Yesus itu akan memulai kami di sini dah. Kami bila ni segala kuat.
multi ko kina na sila nito. But I'm telling you that God loves you. Lumani ko na clue na kami na sila nito. Ba may mati kinamalolo mo pa. Sila ni bibu ko na takamato pa. Sila ni tumasuka pa. May mati may malati ko pa. Pero kina na may mula kami may mbobo kina na nandun ni wala ka. Pero nandun may ukati. We are adopted in this family. Sabi kama sana na lang na turang mo Jesus sama yung nomo talaga. Singa bila tadi. Dahil tayo nakalo bila kata tinggal may mga bila kata nung turang biyokan ni singa deta. Kyo baro tinggal may singa deta. Tinggal may ako sa bersuli ako turang ng mula may tisu. Dahil tayo na singa. Kyo baka ito ba ang mautaya? Di ako may mati may malati ko matigiyaw. Dahil tayo na singa rin ako ang mula kinanelo. Kyo baka waktu saan ang sumo ang bauta na budelo. Isay mo ang bulat na ako kaya na sige din tayo. Napunang mati ko gina. Kaya parang mati ko may na sige din tayo. Sumari sila ng bulat. O ba mo di Jesu na sige din tayo. Nakuha may mati. May tuda ka na. Katong na siga. Sa ati ko na lingay matoy teman. Nalalim sa talang mo ko. Napunang mati ko gina. Rani mo andan to muriyaw. Nandun na masu. Na sige din tayo. Turang Jesu. Au di ko mana no muli bosa. O bukan dina takan yang mana biki muli. O bukan tu sana no koi bola ta biki muli. Au sa sura biki muli. Muli main no turana. Muli main no koi bola. Au sang nganda mana no muli ala tamu. Main liu tu giau. Main tu semua giau. Bila ka mana mana bola bau. Au sa tinggal mana sama ko ni pinakabigyan ni. Nakabalik na karo na ni boss at tayo bigyan mami na sa kanila. Ibi mo ni nakataturang ni boss sa ato makayag tao ng muli ko na nagkatusin. Lo tigi mami. Boss sa bigyan mami. Kapala tigi mami kin mga dita ni uli sa boss sa bigyan mami. Then dahil kami tubang sa sukulot, tubang ang matabiyokan. Ibi mo katusan, naging tamatang bulon lukay, matamay. Yung sa kinanam ni Bibusot, tinasingaday tayo. Turang na, may kaging mutos sa bata kinan ni Mamilaw lang. Na ni Mamibuasa, na ni Mamiray, na Mamibakananan. May kaging bukadora sa ni Makanamamuli. Yung sa kinanam ni Bibusot, tinasingaday tayo.